Mwirigi na retie wirigi roboke wa urawari mubunge wa Gembe Central kuba ikirengo kona ngwenene deni ya thirikari bobo nyuma ya kirengo wachieteke mubunge wa yala kirake thirite kinenkana irwa nuntu bwakwanania mumbire hakiaria nende John Paul wite na mana witikio ati kuitekie nene nende kirengo akethira kyamukaira wiri robo nene mno tuwitike kuma ke thirikari Mheshimiwa Kubai akaomba kwithira akaona antu ange aya arora akaomba kwithira kwa ndene ya thirikari je no twigwitikia turona mheshimiwa watu wakilisite na arora ndene ya East Africa masila yetu ya maingi akaomba kwithira ke ya wakilisha na arora but prokomba kwithira kwita tutromba kwithira bandu twefaniki wenya kwithira tukuona kura no tukigenda kubati kwithira kwena 2 ladies kubati kwithira kwena at least 3 ladies na ki our side tukumba kwithira tukiona baubo baile na ikiatu mitomba kwithira tukilose au ki mheshimiwa Irengo but mbue thayo bautu tukaria Meru no mwanka tu start katurungame katurungame ona wa gap no tebo kombe kakwithira itukuruta ngui antu betu bakethira bando ibakwa sort changed but tukomba kwithira tukirungama ikenda antu betu bomba kwithira ba ke benefit na bomba kwithira ba ke benefit ki thirikari so ndina witikio thirikari ya President William Samoei Ruto ikomba kwithira tuonera nafasi ingi arora atongoria betu bakaomba kwithira bakiona no to President wengwa na inya munini woke barombere kwithira betu hakikishira tuanya twetu bando tukaomba kwithira tuyo na inya ke baraba kaomba kwithira batia make it kuki maslahi ya maingi ya rora yaomba kwithira ya ke kumba wananchi ba Kenya na sana ki trend iboboya abunge bomba kwithira boto wakilisha na robo boya ikenda tumba kwithira tukifaindika na relationship yetu ya Kenya na those other East Africa countries. So thank you very much. Ndani ya kaunti ya Thaa na ararimi bakumantere chamara bauritu kumenyera imerabyo mindene orembura yonekete kinyakongela kakiari ontu bunende minister ori minedrite rakiantu babatere kumenyera imerabyo kenda kinyotiera ibakwebukana na mparere drite kirumaira ntoka itene ka Martin Mugambi na ututhariri Nteto ikinya Miba kaunti ya Thaa bauritwe kumenyera imera byao kenda kuongera kanyaga kugea na maketha kagita ka warira kuringana na ataramu ngo gutwikikana mburere kura kagita kayaomba korega kugana bado ni tukuelezwa ni utabiri wa hali ya anga ati mbura yetu yaomba kurega kwithwa ya kwigana kogu nenda ku advise arimi betu gutigatuike ukethwa kwina gucererwa wa kurutha nombi ire bwirite kurutha mugundani nikanda tumba kuona results kulimira tulimire kagita keo tutikareke jambo ucogwa nyuma ni eria twakinya maundu ma top dress twakikishe irio jetu ile jone tulimite mbuthi mimera Thaa na iria ria ringi rigwikira fertilizer magita mara magiririte ni tontu mbure kathira tutikirite fertilizer itituika ya gututethia Njue njagi kaithungu urano minister wore mindeni ya kaunti ya Thaa ariuga tayari fertilizer ya CAN ya gwikira mpempeni ni umbite kwithirwa igikinya kirima kumbi mathirikari na ikube bakambiria kumenenkanira arauriti arimi gutigira wana bakubwirira imera bya kumania na tuginyo turatumba kubitharikira twina CAN iraretirwe the national government witukirira county government na ikambiriria kwendua mitheru na mukuni ntuko tukabotangazira lakini la ino ni tukureceive stocks ngwese ntukinyetie tankuni yangiri imwe ya fertilizer ya CN nenda kugweta still kwento gitagwa kumenyerera mimera kumana na indo ira jithukangagia kana pests na twakikisha tukwira kagita keo nikanda mimera yetu itikathukangue ni ira ithukangagia muthia kaithungu augite mabisa more mindeni ya kaunti ya Thaa bari metho na bari tayari gutetheria arimi bantu onthe araba kwenda gutigira maketha makuongereka na mari na umithio kagita gaka ndikenda kugweta maundu makoni extension buge offices yetu ja ngirigasha kila ward ni irugukite
na tukendelea still kukinyira arimi gwitukirira radio gwitukirira advisory messages ira igutumwo ni departments ya ngirigasha na misemania ira tukethwa twina nafasi ya gutirimana na arimi nikanda tumba kuendelea kuthomithania maundu ma the best farming practices nikanda tumba ku improve productivity na tumba kuhakikisha tukuzalisha kana improve production. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi nangina kunoni atinende akari vantere chia kangane ivauritie chukuru kinya chanto kiombe kwananwa na chia muinge bakiari nende atiari na kinyari mo bachukuru chanto kiombe bagwita kaita karaka inge nyuma chiero binene ne bibya KCSE na KCP na baba tedera bakyo kairwa banene na rabagwite orekerio kya KCP na kinya KCSE na kinya kya grade 6 byokite kwedera bikyambira ire nende anabonde baba tere kwailwa banene bere medo ya thirikari mutugi kare na ututarire ndeto kinya kagite gakarito bangirindi ithandatu kirasi kia binana na form 4 bedigiri kuthithia magiro kiri mongojo Kenya kuma kiumia kiu kingi na nde akiaria kithinjimbuirwa ni mwarimu munene kuma skuru imwe ya mtu kiumbe Ntere cha Kanyakine wamwe na arimu bangi kuma skuru eu ni barombete thirikari nene ukurukira rwangi rwa kithomo kwithire kuri no karia bubwega kigerio ne kiu kenda gutekethire kuri na skuru imwe kwira kigiro kana bakiona gwa Rutero arikenji itwenete igerio bikiwa magita ya mainge mono na tukaigua tukiromba thirikari yumbe kumia nkuruki na kinyanja riu no tureragwa kigerio kiri mutandaone inya kethera ministry ni ratwakikishire kiu kiri na mutandaone tikio kigerio kiri original na itukwira thirikari yumie nkuruki no turera kiari kinaria kiri jagika gikathukia ritwa barabate na qualification gwatwika ibo bari na high marks. New cabinet was CSO education ethire ari makini muno na twethire kwina mantu ja uma na ana betu bombe kwetha bere njibo kirigero bibi na bagite bwega nkuruki gutina mantu ja utonyera ni kira barombete skuru keja kugwatikana ekiyera kigerio ni bati kujukirwe tagaria rinene ra kiwatho skuru ira si itonyagiana kiri kuya kigerio no ntoiba muibonagia nyana ura bakathi bakaiya kigerio ituga bayukirwe tagaria riri umo mono ra kiwatho no ntu nibo bakwija gutwika future citizens bakithukagia ngugi na ara bageta kurita in future kurukiro mbarao kiri thirikari ni wona mpumisha magiro shumira alito baskuru chanto byombe bakamatwo mona alito baskuru cha thirikari kiri guchagura maskuru ja secondary bakiuga kaingi bateja go kanya kambere private schools ile naja mashinani tuone kaga tukari jaire ikaraga Nairobi ile anene mono riu bakiariria uriana bakuthoma bari prepareaga online ukethirwa bari tough mono kiri private schools na teu kwithairwa kuri on the ground batwe twina similar facilities na the public schools ira twina cia around na aja area eje koyu tukuromba batutegaire bate gutuinya mono no ntinya standardization kiri private schools ne thairwa strict nkurukia most of the public schools tukuria thirikari twakinyegita rira twathithia kigerio research ciaumira tukethwa twina a lot of kwethwa twina ka fairness kujukania ana kenda tumba kujukagia ana kulingana ethnyethwa private school akajukua na max iwe na chio tutigutegera mwana arari private mono ntu private tuinyira gwa mono tujukairwa max ira tujukairwa batuchie tu ithairo area bete guru na ana betu batumbo progress na rapa especially na rapa bakwenda ku select schools ira bathurite nomba letu ni ana baba ibangana nwe no ntu kinya mwana ore othomera private agwata max njega nikathithetie struggle wewe na guchiomia nkuruki magicigo mbunge kia Southiment nkiripotera Nteto cia Weru wikendi ria kwarietwa ni mutugi kare
Wakare nonto bwande tu na ngino kunete akariba daraka ni bokete mendiklia mero kire wakwa kwa damu ya kibuka damu ira nende kedira yaka wana mabilioni ya mbecha kinya kariba raba interi nende vakurigiro kudamwa raba direte baina mendiklia kuri wana tikuri wake kinya kuntuko kuntuire ya kwa kibuka na raba wano muri mukada to kibuka tureba kwenda kudira kwetagira wani dirikari na kinya utengirwa mbecha tiago bawete kuntuko ikombe to baguna nonto ataliva uma kumandegoro ne kinya chiome ko kona Thaa. Gwewe kimumungware nyume konjete mutira thiguni okumukumwire nthe murichaniire makwenga ende moro na kinyamari cia nkonjo mwachiambataru nyuma yake kuwatankari rwenje akaria bana baraba kwirigirwa kuthamwa nuntuba wako kwanda iri mangweta nchege ntereche kibuka kwewe nkuma nkainga gura munda milioni 10 mirure ikwa nini mutharaka gwata gukompensate boromba kuma gakatheka gura munda miru na tutikwenda mbechi ino cia mutharaka inenkerwa antu fulani bakira wati bathi baoni tharaka na gatura mutharaka nawe mbecha ciake ambe athia seturu na nda mwinu tigakwe mutharaka tambite guseturu nuntu twina antu bambere waku tugwatanire antu bambere na batha gishuba tharaka ino yetu yina tharaka ino ngijinaga twari na sauti imwe menya twenda gutumirwa twirwa inchu nibo kama tobo gature me abo na tutwika antu batena guntu kwa gutura wewe compensation antu nana enkero mbia ciake nikenda kathia cheria bantu wakara kewaga nirite tende ukarutwo kairwa rondua guntu kura no thio kare mugutura no tiomba ukaraku kwogu kuonania enu family ne ambiria kuthira kana antu batharake bambiria kugauka kwa kugwa ndamunwa yakirwe antu ba compensate bwega na compensate bwega tikwiro antu barutwaga baturo paka antu wewe kanyamu mtu wewe kanyamu gake akagurira kwenda na kanyamu aka nakagura wewe kanyamu kega ti kanyamu kanini tende na rana itithie to tethia garisa na kukonge kuthio tethia ndamu baruga na kwao karukinye ruji tucoberu thirikare twakara gukorwo gwetu twigwe na marei mega pora muntu akono turo bwake bautura na kiri barana bo batena tito cheminda yao irombare nene kiri thirikari na mono tongoria bao ara tukwira to compensate womba kuthukethira muntu ena ane 10 na taito ne mwega ake noe weneo na tutije thirikari no ekinya bantu kabanga gutumira gume ikauga taito ne ga compensate wa kwoguo kathikora itha gwatara guntu kurokethira taito iriri kura ninkai mono kwo inkoromba mweshimua wetu gitonga murugara kina kithure kindiki na bau bange tongoria batharaka bambe bathi guntu kumbere bambe bamenye kira muntu are yagu wewe wena ane 10 otweke no bagairite mundu waku na kira muntu ena taito kenda wakara compensatwa watweki taito no ntu thirikari no yuge ogu ni kenda muntu akona kanyamu kaganu abau akona kanyamu gake mwana oronge akona gake ni kenda kathia seturu raka iturithagia mburi kwi muntu ena mburi ciake guntu biengo guku tutie kuthamago nuntu kando imitinya monge akike thakake tuthamago nkinya muntu wewe na mburi egana agatare mburi imwe ruma ngiri 10 akaregwa mburi ciake cionthe nontu kwi guntu tana miru bairithagia mburi wathi na abo embe bairithagia mburi no cieria icio barithagia ende tio turenda turuthogu batutarira munda batutarira mburi na nyombira twakito to compensate tutwike tukunenkero gintu kina maana ibunku ikagitani wakuta mugongo wa Tharaka bataririte kuringika anene arabu gite muci wa kibuko karaganwa onto bora kinya bugate marugono rwa kibuka rombe kuriganirwa kibuka muchunko marandani uronga kauma Netherland uronga kauma America ajite kuona kibuka itukwenda kinya nuntu ne misiamu turigwe kinya yo mbere tarake compensate mbere nuntu mantu mamu metu mantwire wana kilimo no gikaraga kilimo na kiore tukaira na kyo kwanja kilimo kirienda bilioni 4 kirewe mbuchuri kena tumeaboge kavi yanga ikumbi iro sendi yangoroba ikumbi tende murago onokero gachwe murago ujuteme tuchuona dirikaya ikumbi irerewe bwega mantere che Tharaka nkiripotera Weru TV Peter wa Paul Ugwa kabithe na nikumira Nteto ya Paul wakabithe tukada tukiona akanyaka kunoka inde nchokerete na Nteto ngio atakuraya inya *812*972# gwikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku
Akorintho ya 2 gicunci gia 13 kamustari gia 14. Wega wa Mwathani wetu Jesu Kristo na wendo bwa Murungu Baba na ngwataniro ya Kristo mutheru birokorama na tutuinde kumana rwa yeje monka moyo jwa Kenya na Kenya. Amen. Inya *812*972# gwikira Korintho 2 kamustari gia 13 jasikiza tuni yeku. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kirika meme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe ku ari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cha masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingethi mukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Na tuchokana ni atinende mutano mwen na rietwa mwiti Samuel kumantere cha mawana kinyora daira aina wadena kadhete mutungeri akinwara MC wa Koroto arudhi kana nontobo mwa tambaru na kureke chukuru ndeni ya chukuru ya Kenyatta University ya Kiari nende mutano one tete na mbere na kuromba Kenyatta ngeri ya bangi nende kurika na antu parapati uchiumba ndeni ya matura kienda bomba kuingia iroto vyo. Marito mita wa mwiti Samuel ndiye aciarirwo ndina mawathe kuma ndi mwana munini na ndiye acokeria nkatho mheshimiwa omwe kuma Nteresia mawa etwa Ruth Kananu kuri 2018 ndi university ndari na thina fees aciari bakwa batari in a position kurungamira semester ciakwa cia tiele kenan graduate through a friend arampa contact ya mheshimiwa huu na friend uno kuma mawa eta Kanario ndomba kumenya mheshimiwa ndamuringira thimu arambiteka ndamweleza situation yakwa areja mwanka kwa kwanja kumenya kwa assess the situation ai kumenya onto ndare so much frustrated na no arjuka tu emwe kwa emwe arandira school fees na biasi ya wesi mubuko. After graduation 2019 I graduated Mario July tariki 22 Kenyatta University. Daria then COVID dasiangoe urangoe anto babutawa ndrona vacancy ki Facebook and apply na ndrona ngoeke organization ya persons with disability ita riziki source itethera sianto baraba na mawadhe kuba connect na jobs na so far ito connect tanto manayana team tongembo mbaso kirinkadho saiti ya Murungu na mheshimiwa Ruth Kananu na ibo anton kwenda kinya other leaders in Meru and the country in general pomba kuyukia mfano ya kiongozi yoyo pombere Paulelia vulnerable members of the society but look down upon people. In fact, mbonere na nere kuna potential keoni. Duare as we are talking get ntate thiri mwana ora no ka ketha injire ne sira and disabled ka kuromba no. Na inkoria babo onde bakomenya beno batububa mawathe bakaiyukia kabaibua bareni gelete ki the society omuntu natumire talent ire imurungu ngoira kaomba kurita na to approach twirende kubatethia. Na inkwenda kuromba tongeria bange bonthe kweta mtu ciumia kurilaira kiri basari ciake
kana tubesa turaki ndoko tukwaya no ithirikari muntu wende naciomia wite extra mile vira murungu wako wete na tia tongeri yake antu bonde woro kimnya no tharimi murungu yukia kanjukumu kau kakuomba ku change maisha ya muntu ungi uraomba Nangino kone tunende kundi kemuke corona rieto mavuno kuma Nteto cha Igembe Central iba kuromba ngabana wa kaunti ya Meru Kaira Mwangaza ubarikana na bateri ya kongela mutito yorapa ina yoka iteneka bari wabarenda buende bakenda wichokeria kinyake kibiachara na ngwene chio inya ya ekuru na kiama bagikundi kya mavuno ntule ni akiengu Igembe Central baliuga ni gwika muthitho jwa ogika ikiria gikuonekana bagacionjorithia na konjorithia aturi bangi baria bari na ubatu mantu ya maingi yaratwetherete tukibwithia kinya gutethia na kumathira bara batene nyabia kuria na kinya gobabwetheria nyumba bara batene nyumba atethagu uria awitethia bariromba ngavana Kawira Mwangaza acokire nturi ni jiao ta uria abarombaga kura nawe abatetherie na mbea cia ikundi na mirandi ingi o ta umurungamiri wekuru Elizabeth Karambu akairemia Amakawira ni ankua ndewe kundi geke mavuno aturikane atutezie turia kengo ikundi neke mavuno na atutezie tuone bia witezie nabio itwinye elimu no mama kinya ni mpara kinya wase kinya pisi kanko mwira atwirire atire itarira twa muthura atwire we nu munene na inye nene na ino weso bo tethie muno Meru na atwira atena ate mwana imamira atu turi ao turi kundi keke turi ao itukuromba itu mami wetu ngavana wetu ko atwikire na atwirire werera akiruga akeyo tutethie na itwandikite baro akiriwe na atwirira akiruga akeya ututethie turi kundi na kekietu ngawira eye ikundi na kietu atukirie itukumenya nkomenya boya mwekorwe na mbesa ndosi yueta boya na kinyande ntore tweketa boya Dennis Mugendi Weru wikendi ntore ni akiengu wandi ni Igembe East Igembe Central County ya Meru na tutenende bieni ne na Gor Mahia FC Leopards na Kinyati ya Tusker FC ne bachindete muchezo ondani ya ligi ya Kenya na URETERI ndio geta na mbele ntuko yoro FC Leopards barani ndini babatongirete ligi ne baraombire kukinyanga timu yerembire ira Ulinzi Stars Ngoru ile kwa Kibugo. Gor Mahia na bagwata Ngoru moka Kibugo baichethaga na Nzoia Sugar. Tusker FC boke muchezo yone ndi baraombire kumanya na muchezo yoyo mbere ligi na Kakamega Homeboyz bono kiracharera nyuma ya uchindi Ngoru ile kwa imwe muchezo wa Mathare United na Post Rangers yodara URETERI. Nzoia have a great record against Kogalo in recent years. That's our first win in a few seasons against them. We knew we'd have to come out here and match them on a physical level. And to be honest, I think for the first half we were definitely the team on top. I felt we could have been going in the lead, but we came out, we kept pushing. We got a well-deserved goal. But then, look, one of the big things about this Kogalo team, I said, is that the fans are going to have a team that will fight for every minute, that they will not give up no matter what the situation. And you saw at the end there, after Ernest Wendo had to go off for sort of 15 minutes, we were playing for 15 minutes with only 10 men. But the guys worked extremely hard. We didn't give away silly free kicks. We made sure the ball didn't come into our box too often. And, you know, they worked extremely hard. And I think they deserve the result. And, look, we've had a little bit of illness in the camp in recent weeks. Last week we had 15 players out with the flu. Most of them are back now, but still energy levels are returning. So I know next week and the week after, the guys are going to improve even more. So, but we're pleased for the start of the season. Game ilikuwa nzuri, juu tumeprepare karibu 3 months. Tulikuwa tuna plan ya kushinda hii game. Ingekuwa mbaya sana kama ingekuwa drop ya but lakini so imekuwa hivyo. So but lakini tumeprepare vizuri. So ukiangalia but lakini kitu natakana waangalie ni marefari. Majua hawezi kuona refisha game. Na mimi nimeona kama iko unfit refari yako anafaa kurefisha hii game. Lakini boli shaisha 90 minutes, so tuna plan ya next game lazima tuplan pia vizuri tuweze kushinda. Ukiangalia jana wamejituma na wamecheza vile kulingana na instruction vile tumetrain.
So kijapa alafu makosa kidogo referee na kumaliza inakuwa mbaya sana hiyo. Oro Weru nende dhemwechera nilio michezo ya World Cup ikedra ikiambire nteko meti mereko kwedro kyo atambaru ende oni baranko atambaru barabachinda tonane tuko yarumurungu mbere mbeto wa PHINEAS IMAANA.